Kazan'dan Воронежге жөнөдүм буюрса. Zavodda tartqan olub etken. Öp keteyim. Yaqa burup turadi. Zavodda tartqan olub et, oşon üçün şu жерге чыгып тартатам. Булардын баардыгы күтүп алышат. Очередке келгенде, же болсом акчасы төлөнгөндө, же болсом ушу регистрациядан чыкпай аткандар. Bir tollu olsa gönlüm tok boladı. Buyursa. Стоянкага жетейин деп калдым буюрса. Ульяновский. Саранскийге бурулабыз оң жака. Ульяновский. Буюрса келип калдык окшойт. Жарым саат деген стоянкабыз жарыгыраак болуп калып, дальше айдай бердим да. Кафе. Ал жак место толуп калыптыр. Охранник бул жерге кой дейт. Press sino olsa press. Pressler çoğ eken. Başkaça press eken. Çoğ preseplerden alıp ketken ama onda topta türedi burası. Şu onunda presepke жүктөп etken onu. Жүктөp etken. Onu traktorlar alıp gelip şeyleri koyuyorlar. Onları alıp şu жерге үйүп атат да. Saman pres. Onlar saman pres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 menen 9 traktör polyoda işletiyor. Onu presle etken oşunday kalıp. Европейский çoğ dolu жерде kölçe var eken.
Önde olan kroşka alıp geldim. Kroşka önde olup da şunday olup kroşka. Bu neftiden jasaladi. Neftiden jasalып, onunday plastikoy turbalardı, plastikoy ne jasalsalardı şu zavodda. Truba, plyonka çıkarat. Şunday nemede ama kroşkada botken. Sırıyor. Mana Jasho biznikinde ele. Tortkocha. Belki 120 kilometrege boshqa o'tamiz yukka. Samaraga boramiz. Buyursa. M4 платный жол. Прямо 29 километров.